Mimwa kwaba eba Skeleton Man TV so Skeleton Man TV ana wushi. Se we your first time bomodia subscribe. Me a notification is so. Click on no send video bia ye di betumu no abusua won son sabe kan wenye bia sho me da si bebre abusua fo kantanka apostle Kwadwo Safo kantanka abusua efrisi wo wu ye no ne ho nsensem de enkoda ye kura wo wudie enso ne ho nsem day in day out ne ho nsem eye den eba social media ne so ne nyina eye entawantawa eda ne mamienu ntem eye Adwo Asafo ene Kwadwo Safo akofena akoye twema mentwe we pese o kire se papa ni honum no wono na de nuoma ye den tutu ye Adwo Asafo se wono na ye panyi enti se papa ni honum a enuoma papa ni ka kire no no saa pepepe ana ono so pese o ye den wode to saa so na akofuna se wono so o papa de ni ye den esi ade so se so ni honum a wono akofuna no onye den wo hwe na chima no enu nti na akofuna ye na adwen se obesoa in no obe take over o papa no ma bia no Adwo Asafo ko honum a o ma ye jai tuogu ni so a enye nyame na ba mu abusuafo anka ene Adwo Asafo won kan ho sanso na Adwo Asafo nso ye eyiye no abusua ye hu akofuna wo honum wantumi amfa ne nan anye den ensi ho because God ne nan si honum a wan hwe ya anka Adwo Asafo nso ye den wo ma ye jai tu egu ono nso so abusua anura bibi koso Kwadwo Safo akofuna wono nso ya sorry abusuafo wo ye asori a otena mu sene papa ne tiasie no omo ye asori a no ye den no otena mu no wo tena mu saa pepeepe na chese o papa akunya no sese wono na ye den wono na edi na bibia so edi adanse se abusua ne sese emu achemienu enipa mienu bia omo edi adanse se Apostle Kwadwo Safo efa omo se ne manu omo eye akroboto eni osibode Zara man omumu acha we akodi ha no na we nso akoye den we akodi ha Adwo Asafo eye yie no ye hu akroboto honum osibode Zara man ane ye den ye hu no honum enura akofuna ye asori no ye hu osibode Zara man e wo honum na emomu no akroboto ane ye den ye hu no ho na chese oma chem 50-50 we ko ha na we nso ko ha me se aye butu san semunti anachese wo hini David wo de na no atum a wo tro fire no hwan ena ekoma no mu de mumiembonre video no Adwo Asafo se pacho mo love no so kakra David Adwo Asafo se oye ne papa Thanksgiving service na akofuna nso so mo ye asori ne Kristo Asafo na minim bet omo ye asori Saturday no mo ye asori na eho ene ebehu na obra akrobeto mbacho mo hwe no hwe akrobeto akofam akofuna akofam no na wo mo efenfam wo mo enu nti na no aye no koso Adwo Asafo eye ne papa aye no the unlawful funeral service na course no ya hu akrobeto ho. So I was wondering say na akrobeto say na osi ne papa iti and send na make kire mo na sa pepepe na tie say ne tie ni papa the same papa na your friend say papa na wawu no pacho mo ni din papa Apostle Kwadwo Safo na sorry mu achemi no ye wo wo mo a o maba be di akofena echi na ye wo wo mo mususu di Adwo Asafo echi ono osebona nanim tum nti se otwe moto mu no na no aye kenkan yi wosi o papa ne waka no de na ese de wagya bibia afi de ne Adwo Asafo mo eye dia ben service Thanksgiving service no ewo baabi no na ono sebo no wo ho ana we mo so ya asori na papa we nso akrobeto the who knows tomorrow no ono nso so ewo ha na mom yenko ani yenko tie baabi a na akofena mo wo no ehonkomo ye wi a na makwa akobọ Adwo Asafo mo ho nso ne esi ho a wo sebo kan ye na matie kakra tie bi ya semo Ada wo mo
Thank you. And I'm trying to personally watch it. He is qualified to lead this church. Akwaya woka say waya woma e basa antisema omaka keka Jimmy sempa no. Akwa we ye friend say ohene hwan boama na mpacho we na friend say waya no hwa yi bi access wotete aduro so wotete oye nuro so oye de ben. Pacho mahu aso oye nuro aso oye bibisa. Very good. Tiya momo ni din mame. Watake keka Jimmy sempa muntie. Papa Way is the best man to lead this church. Muntie ni preaching no. Dabi abukono ben tie sama o kekan and some basa unnecessary unsubstantiated allegations. Yes, I am not repeating innocent man. So be man for take na yeti na ya come up to assembly pastor. Na ya kan na no prase asem so di pa de kan no hwe de ogina ho ne ye bia. Sano mabiate eti Kristo asafo ewura no ko babi ofi baaye onyame bia bawi ase a wokọ Moses koi Elijah koi Elisha koi Peter mu na koi edu ewura so wokọ asai the leader ono no tiase a wonya there was attack on him. Je be check Christ as a tina one bia ka bia da na ya homa ene ode ne doba apostle na ko Joseph akofne si ho attack ye koso no e kire se ye konka head no etri konka na o ma kan na west ye koso no Pacho mati preaching ni kakra Way eye wo mera akofna ene akrobetonom wo mokoye asori ne Kristo asafo ko asori ne na wo mokoye no preaching a ebaaye no enu bi ena mabo a kire wo no me de ututu amika ne yakọ kwa Josafo Adwoa Safo rather Adwoa Safo monso akache na oba kwa Josafo mo hono ma nyom kakra bi koso na ye me denti yenti enu bi why Ajamuntie tie wa ene ho ye de papa asori nase wo mo bonyom papa akofina ne nkrofo wo mo bonyom papa na edom ndi se ni akoye no minim Adwoa Safo no yeso oba enni Kristo asafo anim minim se wo ye no de akofina akwa no ye friend sen osebo edi asori nanim dia ene akofina mo ko ya asori na de na nya asem ketu butu na mom ye kokko frɛ obra ba umia o ema no ba ase ba be kasa ewo service na ase ukọ Adwoa Safo mo ha Dr. Baumia ba ho ye invite no by force and so ye say Baumia ma but and now almost so more ye asori na ase asori no oba ho na mom ye nkoti o se boy ye muzama disco Kristo ni na menye Kristo Asafo ni na me hu papa da ewo pechem asami ken 1986 ewo bechem ana me mama me papa ye kwa asori ya wode nwumre yo ya te edu kwa so station am say obi kinyum Kristo Asafo me ye be kwa yidom me so be pa bi nyom pa ente mama ko tie omunyum no bi ya pon ye no omu chiro mi din me bua mo sisa omu nkonya omu busa me ba bia me tie me chiro omu ma omu ka say eye mi rapa Friday omu ba be hwe ba me tie na home dan no pa omu be fa me am ya kwa asori eyampa Friday no omu bai omu be hwe ba bia me tie ento omu ka say home da ebo 8 anopa omu be fa me senia emre bi atwam ne kwa asori anopa no
na we ena fida no ade e beti memini da ne akwa asori no Daniel da ha na so da ye me so da na me nam na me ko ena me ko hu abofo a omukala etise Ethiopia fo omutwa obi hu asia na nipa na omutwa no hu asia no na body say ye fita na nimu yesren enya masem ntimi de metwa mu koy ena me ti say eni bi every edom no mu ba say monfre akola na okoromra na me nsoma no metwa amani no me hu akola dia ntimi yesa me ko eni no this time around a bike with echo abafra na okoromo fe no mame abafra no because me pesa me suma wo be ko isoluman e ba to suma me ko oseko na tam so a mefro na sinkem ladinda asama mi ken mini aba joshi ye me dance ni ohima aye me dance ni me ma me a mini boko si atafre ade bi e wo mitiri bia e wo ni trim original Osibo de Zaraman ebusu wakasa na okeka asa nkwasa sem now Osibo me bi so asem kakra bi o Osibo nano ade a wo ne adwoasafo emefa mi ampacho won de sen ade a wo ne adwoasafo yeye no Bible ne hefa na ekire mo se munye sakasaka ne basabasa yesa because ade a meso Bible ma menim ne se ba bia awrade honhom wo no basabasa ne sakasaka ye eni ho enti se mo mutumi egina mo papa yeso ade anka mo yusu ne as evangelism na anka mo de twedom no mo de kokokon ekobo akutia efre maami odewe ya ne moto am kankan ya ne to mew ti se bidie boto ba fu kankan sa no aba mo dwumadi ase bebo akutia nyom hene nkwasafo yi kire mo ye ne nkwasafo kire kwane nkwasafo yi kire mo ye yin aputo ana oba bejimi ya dia na kire se wo gina ho no ma wo Osibo wo kasa sesi yi wo gina nyame honhom be ne wo mu nti Apostle Kwa Joseph mudi ni nase papa ya ho brase ne niema wo ye adoye honhom ikuta no mo fa bi no enkampo ma papa ye hwe nipa baako hwe domi wotimi control mu nyina mo over 100 and something branches Ghana papa no was able to control and mobilize mu nyina okoi 2 days make I say money ye be te say Apostle Kwa Joseph hwejimi ana mu jimi obia say Osibo we opportunist obia eka ampasa ubu papa no edona kasa na ewoka wasemi abanti ye efre na akofina yi ni nua nkasa ye papa no kotia no banso ene adwoasafo adenti amantumi ehunu nyansa se debi papa ni wa ye nhwe mma ne mma achi meye basa ana ono ana achi meye basa emma ne mma ntemu mesei nti ye nka omumom watimi ehuri agina baako afa nti ogina ha Osibo gina ha okasa nyina no okasa abra adwoasafo na tim edwam no eno aba begina wa ye ni ti ho kire se mirror of justice eno odigina ho no nkurasefo we owon ye ope eno ne obenya nti a oye saade no nti na ono nso ne hode ye kakra me de bebre wo no ena mabo a kire wo no moma ye nko hai na ye nko nkotie akrobeto so enum aseme muntie akrobeto nso If you are who say, or Papa, what do you want? See the people that are pay a friend. If you don't put away your friend, I could never open to me and bomb and you put away. I am 14 years back. I could have gone away. I could have gone at home. Akrobeto so ba ya ono so we preach akola akoko se papa ne ti ase no pemma akoko papa because opeso wo akwala e be te se wono a ntinka akwa se David ye okay se ne nyame ayi minti na me so me pe oba akoko na ye wo a memma ayeko nti Apostle Kwa Joseph twitwa na nia konya oba wo ye ko no ene wo twe ne kote di gina oba no mfi aduana yachi akwala akoko na wo pe no wo he o mse wo nete ho no yeah muntie If you are who say,
Opa koko. What did you want? Say the thing that I look at a year. If you go to my year, I could never open me up on my new player. I 40 years back, I could have gone away. Me would have said, "Oh, that's a very one and a friend. I got to the knee. Your friend say, we never go. Thank you, MC. Me would have said, "Oh, that's it. What can you me and a way? It was Sereno. Oh, it's a little and acrobat so na ojabe adwasa from so much akofna ne papa no muton a acrobat wo bi a wote yese o sheda kosre akofna ba bia yesre ne nyina o mabodin adenti na papa yi o sheda sre ne bai for a purpose akwala ne purpose ne se obehye nanan na obegina nanan mu wo mera woni ho ahwe ne nyuma ene na sori a wate no so no pacho adwasa fo aye ne twepafo se alupre engine wasi da adwasa fo aye ne twepafo se alupre turban wasi onti ase da akrobeto na eka asem no mu nokure wo ha nyina no se mu nyina mate bi me wa se mo no kase ko tani e mi ana ko ye dai ko srano o sa ye to tre no mo adumani etetua etetiam etibidemi no kasa mansan akofra odoka mansan aye be say o isan ala akofra kisa safo e wasa die akofo honaro e fi say wa woni na pa wala shano umpo e shano na no onna wokọ ne baby no akrobeto mo he no wase papa na wo e de ahye ono ananan aye akofna na ehye ne papa nan se wumpeu papa we na etoa apostle kwa Joseph ne de no so pacho sisi baby a yes sister Joseph obia no wote a punch na ni adenti ana no kole nda enti se wa hu akrobeto e wa yie na se a pacho asema na wo hunti ana onko because say yesheda kwa Jisafo papa no nanum asem bibiro anan we yifiri no so we jai ewie papa ne akofna ye nyama ho me ka kire mo minya papa boy ya minya na ye papa because papa ne de kaaye ahye ni timoti we yesu sana na ye tena se ne yakeka milk konko na ye twitwa na etwa ye nsa na ye yese ne abobọ na ye de anwene kaa no we de ne de real papa akire no obetimi aye kaa ama ne de watu kwan boy wi adwasafo ntumi nyibi adwasafo nim ho maache ene na ye ne ya no wo ye bayifo adwasafo e bayifo